پشتیاریشن به درۆنان لەسەر بنگەهێکی ئەمریکی لە باژارێ حەسەکەی سووریایی و دە ئەنجامدا کارمەندێک دگەل لەشکرین ئەمریکی هاتکوشتن و 5 سەرباز و کارمەندین دیژێن ئەمریکیژی بریندار بوونە. ئەمریکا ئێریشن موشەکان و بفڕۆکان کردنە سەر بنگەهین کۆمین چەکدارن بێ پشتەوانیا ئیرانی. ئەف پێشڤەچۆن چەندێ مەترسیدارە و ڕەوشە هەرێما کوردان یان هەرێمên کوردان چاوایە پشتی ئالۆزیین ڕۆژên نەورۆزê li Efrînê qewmîn. Sîne Mihemed nûnera Meclisa Sûriya Demokrat Mesedê niha li Waştinê bi me rêya Sînemxan dem baş yanî me dixwast em bizanîn berî her tiştî pisyara wê êrîşa berî çend rojan êrîşên çend rojan him ya çekdarên ser bi İran li ser bingehekî Emerîkî li devera wa deverên Kurdan û êrîşên Amerîka li ser bingehên wan yanî hûn ça vê pêşhatê dibînin. Gelek spas roj baş ji bo we ji bo temaşvanê we hêja niha eger em binirxînin ev rewşê niha ku çê dibe em ê binirin ku kî berjewendê kî heye ku dixwazin hêzên Emerîka niha ji Bakurê Rojhilatê Sûriyê derkeve hem Îranî de hem Tirkir hem rejîmê Sûriyê de bi wê jî gelekî heger insanên Emerîkî bin xeterê bir wê demê dextekî li ser Emerîka bikin hindirê Kongres jî ku bixwazin Emerîka hêzên Emerîka ji Sûriyê bikişin. Ev jî rastî ji bo gelê me gelekî yanî zehmetî dikişîne. Heta niha li Sûriyê ti prosesê yanî çareserkirinê bo pirsgirêkê Sûriyê heta niha tiştekî çê nebûye. Bi wê jî me dixwast em bigîrin yanî wektibên çareseriyekî siyasî ji bo pirsgirêkê Sûriyê û em jî wek hêzên Sûriya Demokratîk wek Konseriya Demokrat wek Meclisê Sûriya Demokrat em jî beşekî esasî tê de li ser matê ye. Ev jî gelekî giring e. Me dît niha mesela Emerîka helwestê wê gelek tund hat. Heyan serokê Emerîka serok Biden ha jî got ku em ê bersîvê bidin her kesekî ku karibe hêzê me tehdîdekî çê bikin. Belê berî ez herim rewşa Sûriya bi taybet jî me got mesela kuştina çend kesan li Efrînê û ew aloziyê çê bûn. Ez zanim bo cejnên Newrozî tu li Koşkaspî bû te behsê serok Biden kir û ka çawa ku rij da wê bersiva Îraniyan bide yan her kesekî ku êrişî bike ser Emerîkiyan li wir. Tu Newrozê amade bû yanî û te serok Biden jî dîya zanim ne civîneka taybet bû li civîneke giştî bû lê çi tê digehî di siyasetên nihayên Bidenî beramber Sûriya û beramber tevaya rewşa herêmê li cem we. Rast yani bu Qasr-ı Spî White House davetname ji me resmî hat ji wan ji bo Newrozê em hazir bibin em gelekî kêfxweş bûn rastî li wê derê. Serok Biden jî me dît min bûyîre jî axaftinê min bûyîre çêbû. Xastekê me jî gelekî girîng bû ji bo wî. Rastî ew jî gelekî yanî bersîvî wî jî baş bû. Em rastî me dixwast hêzên Emerîka heya niha piştgiriyê hêzê me kiriye ji bo Daeş û yanî em karibin ji wir heta niha Sûriyê derxînin ev gelekî muhim e. Ji bo wê jî em dixwazin ew alîkarî ji me re berdewam bibe ji bo hêzê me û berdewam bibe ji bo Bakurê Rojhilatê Sûriyê ku em karibin bigirîn çareseriyekî heta em bigirîn mafê xwe wek yanî bi rengekî demokrat li hindirê Sûriyê. Ev gelek lê em dibînin aynê wê rojê ku li White House li wê derê Koşka Spî Newroz pêroz kirin û hemî teqrîben mesajî wî ji bo Persian people yani her kesekî ku Newrozê pêroz dikin mesajê wî ji wan re bû ê taybet ji bo Îranî ye. Ew mesajekî da Îranê rastî ye. Lê em dixwazin bêjin aynê wê rojê em li wê derê me pêroz dikin Newrozê xwe aynê wê rojê hêzên tendra û girêdayî Tirkiye li Jindrêsê milletê me ji malbatekî yek 4 kes wê derê hatin kuştin destê wan ji bo Newrozê. باشا بالي بالي ام تدقهن يعني
يعني اوجي يكشرو داني نخوش بو خلقي جندريس وخلقي هريم يجي خو بشاندانك قرسي وقال كي مازن كل بتاع بلجي روجات بيرا كل فشاتنا ترمي واجي دي ساقهان هاف خو نشاندانك مازن كلام دو خاص بزانم روشاوي هريمي بشتيوان تندو تيجان بشتيوان او زيان شاوايا تايبت لعفريني ودور بريوي يعني عفريني وقتي دحزر حيزدا حتى دا كركر حتى نهار وشوينا أرامة حيانها كومبوجيها بو حيانها قال لك زحمة وزور قال لي ما الكرد العفريني دكشينا حيانها حيان داري وان مالي وان ملك واري وان حميب دستي وان قرد النهيش تنكسكي هذا عفريني أو قال لك زور بو لي أف كشتري شاركس جيك بالباتكي جيشت أصلكي برد نما كاري إنسان تحمل بكي بديتشي شو ملت ودي خو بيشاندان دركتن يعني ايدي جورو هذا ترس نمايا دبيجن ام ناطرسن ايانا ها كل تيك كشتر بس يجي جورو هذا ام دنجي خبرت بكن يعني قلل العفريدي تباهينها راستي ترس شكاندره ودخازن جورو هذا اما في خب خازن او هيزن تندرو اي وي كومبوجي شكلي درس هونا هر کسی هیزن چکدار گرک جعفری در کبی باشا سينام خان ونشد لأمريكا لواشنطن نرين هسدينا المجلس السوريا الديمقراطي ونابجن كاربدسن أمريكي كان ويتشبك جبو درخصنا وان هيزام تايبت جي ونوكا هيزن داغير كارد الناس كلن تايبت أوين العفرينية راست من قال لك جوا خاصتموج همج آلية ريفبرية أمريكا همج ستيت ديبارتمنت آلية وزارة القرى دربان يعني وايت هاوس يعني هر كسك البدري ما مبارك إجرناها أو بويري كوشي بويه ما مساجك ما ريكن دوكيومنتك كي باش ماشي كرو ما جوار شاندية إجا حيانا برسيبناها تدي أدبيدم أو جي راستي عاجز بنا ناخذن أو بنتي خاطر ما في مروفة نها لعفيني هرد شيء زيادة دبي وأوجي بربسياري فاتشتاري ما خاستيج هيزن كوميتاي يا جريداي يو ان ام جوان بخازن الوداري هيزن تدي كوميتاك هي إضافة مروفة هي تمجي كوميتاكي سربخايا اي يو ان جبو تحقيق سر كومبوجي كوشي دبي بجوان جي كل ورد تحقيقه كشي ببي قوميتاكد ما في مروفة هرن عفريدة حيانا هاني كان كسك يسال بس العفريدة كاربتي جبو هيزن عسكري وتركي جي قبول دانتي بويجي ما خاصة كما أو بو كو أف هيز ولي تحقيق كرن وهروا هاجي خاصة كي هبوكو أنجماني أو لكارية يا يو إن مجلس الأمن الأمم المتحدة قالك الودريجي رونشتري كي جفينة كي تايبت شبكة أسبوع عفريدة وبالبيكاتنا ما في مروفة كل عفريدة حتى لها شيء بيج صار حتى لها سينام خان مقالك سبياسات كان يتقال هندي شيء أم داخوازا اللي بوريني دي كن كود جارك بتن قال ما الاستوديو أماده بيلي عندك شيء قاشت نواهبون ومثلا دربازبون نوا جبونا في استوديو جارك داخوازا اللي بوريني كم تزامت ناف أوتومبيلا خدا لدرفي دنجي أمريكا بمرة بولي سكايبات قال كي صافي بو وين صافي بو دنجي صافي بو قال كي سباس كين وبا بامتجي باش قهشت قالك سباس سينا محمد نرى مجلس السوريا الديمقراط لواشنطن بمرة بو قال كي سباس سرچا